Ассаламу алейкум, сайғылы телесерджилер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалшам дешімдікі сатқа бойле малюмат. Илим санкциялардан күчлүде немсе әлімі Алмания тышқы ішлер везерлігі үшін афу сұрады. Интернет палылаша, фиятлар артмасына не тесір ете. Бераберлікте ярдым етейік, беш балалы яш ана бозым ярдымымызға мұқтач. Ресімлерде тасвир етілген тарих Қырым-Татар медени тарихи мирас музейінде Қырым палитрасы адлы сергі açılды. Ахмезжетінің мерkezінде экзотик айванлар, хинтфиллері қырымлыларының гонульны алдылар. Бұл видегер хаберлер ақта базым яйнымызда. Алман техник университетінің ректоры Ильминау Петр Шарф Вернадский адына Қырым федераль университетінің ректоры Андрей Фалалевге Алманияның тышқы ішлер везерлігі тарафындан көстерілген нұқтай назар себебінден афу сұрады. Все-таки, несмотря на отказ делегации, профессор приехал, принимал активное участие, мы здоровались за руку. И это не помешало нам дальше совершенно нормально общаться, искать ответы на вопрос. Ведь проблемы на самом деле очень похожие. И у немецких ректоров, и у российских ректоров проблема одна. Каким образом сделать качество образования таким, чтобы выпускники смогли поменять экономику и пространство вокруг и сделать ее успешной? Хатырлатамыз, Алмания Қазан шерінде кечірілежек Алмания ве Русияның тасилве илми тетқиқи тешкілатларының реберлер құрышывыны лағу етті. Бұның себебі форумда Вернадский адына Қырым федераль университетінің ректоры бұлыны жағында олды. Барышық ве ейі мұнасибетлер бір-біріміздің милли ве медени әдетлерімізні урмет етуінден башлана. Бойле фықырны матбуат конференциясы девамында Девлет миллетлер ара комитетінің рейсі Ленур Абдураманов білдірді. Миллетлер ишлері бойынша федераль агентлігі кечірген ичтимай сұравларының нәтижелеріне көре, Қырым сакинлерінде этникара мұнасибет ве қарышықлы тесірінің темелі қавейдір. Олар мераметлік ве урмет үзерінде құрула. По мнению 90% крымчан опрошенных, межнациональные отношения на очень высоком уровне, на доброжелательном, а это в свою очередь превышает средний уровень, который является 80% по всей России. За последний год-два было отмечено о том, что межнациональные отношения, межэтнические, они являются стабильными, есть динамика на улучшение, это 43 и 44%. Халқлар Эванын мудира Наталья Сакерская кечкен сене мойсесе бежерген ішнің нетежелеріні сеслендірді. Газпринский медиа мерkezінің башы есе Девлет комитетінің ярдымынен нешір фаалиетінің мувафақиетлері или пайлашты. У нас за 2018 год в рамках основной деятельности медиацентра вышло 33 книги. За годы работы медиацентра имени Исмаила Гаспаринского у нас ознаменовался этот год тем, что у нас вышло ровно 100 книг. И 99-я и 100-я книга будут презентоваться 13 февраля и 15 февраля. Мартның боранден интернетнің фияты артачақ. Интернет-провайдерлері тарафындан фиятларының көтерілмесі иқтисади көстергічлерге сысланмақ керек. Бұақта Қырым Жұмхуриетінің ичкі сиясет малюмат ве бақ везірі Сергей Зырянов білдірді. Яны фиятлар ақтанев беті келіп хамыз. Пайтақтымыздың сакинлері арасында кечірілген сұрав нәтижесінде оларны бәрден интернет қызметлері үшін көтерілежек фиятлар разызлағаны белі олды. Я даже такого не слышала еще. Серьезно, но не очень. Так сейчас все от интернета зависит. И люди, мне кажется, настолько в нем сидят, что повышать просто неуместно. Но если качество улучшится, то я готов платить больше. Плохо. Ужасно. Если качество действительно улучшится, действительно не на словах, то, может быть, оно и оправдано, эта сумма сильно не повлечет, и мы на нее не будем внимания обращать. Фиятларның көтерілуі чешет факторларнен бағылыдыр. Белі олғаны КБ 2004 тенесі волоконны оптик бақ құрылған еді. Ескіреледі модернизация олынған еді. Мына бұл ода машина залы адандырыла. Мында мына бөле бұйу коммутаторлар чалыша. Оларның ярдымынен Қырым интернетнен таминлене.
5 yıl devamında internet providerleri fail şekilde karan telekomünikasyon bazarını inkişaf ettiler. Bu vakit içinde internet fiyatları hiç bir kere ko'tarilmedi. Elektroenergiya ağ inkişafı ve eksploatatsiya masrafları ise hep artaydı. Fiyatlar şekillenuvine iki hatının kurulması da tesir etti. IP tranzitinin 25%'ga artırılganını providerlerge yüksek keyfiyetli internetini tarqatmağa imkan verecek. Мы можем сокращать затраты на эксплуатационную поддержку. Это что такое? Это поддержка от вендоров, ремонт оборудования, поддержка, ремонт, замена программного обеспечения. Вот на этом можем экономить. Если мы на этом начнем экономить, соответственно, качество и доступность интернета для жителей Крыма упадет. То есть, я считаю, что это неправильно. Fiyatlarının ko'tarilmasi iqtisodiy ko'rsatkichlarga asoslanmoq kerak. Bu haqda Qrim Jumhuriyatining ichki siyosat, ma'lumot va bog' vaziri Sergey Zырянов ta'rif etdi. Hokimiyat vakili internet fiyatlari dengishgani va diğer masalalar bo'yicha to'plashuv kechirdi. Мы здесь договорились, что они объективно распишут, почему повысят и насколько повысят. Для городов, как сегодня говорили, провайдеры где-то около 30% и около чуть больше 35% для сельских территорий. Потому что повышаются и цены на ГСМ, и цены на электроопоры, и на канализацию, где проложены эти все сети. Vizir aytganına göre providerler o'z internet resurslarında fiyatlar ko'tariluvi strukturasi haqida tafsilotli ma'lumot bermek keraklar. Zырянов monopoliyaga qarshi federal xizmat KB nazorat etgan idoralar internet providerlarining fiyatlari ne sebepten ko'tarilganini tekshirajaklar deb bildirdi. Sabriya Alimova, Dmitriy Nizavoy, Millet uchun. Nevbeteki Galibe Simferopol avalimani Rusiyanın ava kapıları adlı milli mükafatında 4. kere bakşışlarını elde etti. Fal çalışması ve adi olmağan tışkı kurunuşu paytaxtımızın avalimanına yanı bir mükafatını getirdi. Matbuat hizmetinde bildirgenlerine göre seyirciler Reyberov'un neticesinde Simferopol avalimanı en yaxşı dizayner kararı ve bir yıl içinde 4'ten 7 milyonga kadar yolcu kategoriyasında en yaxşı avalimanı 2018 seçtiler. Hatırlatamız, dekabrının 30'unda avalimanı yanı rekordunu gösterdi. O bir sutka devamında 10.000'den ziyade insanı kabul etti. Ruhi digerliklerinin saklanılığı ve inkişafı, ahlakı terbiyege yanı usullarını kırsetilmesi Qrim muhtiyatında to'gerek masa keçirildi. Anda usuliyetçiler, teologlar, ruhiyatçılar ve mektepten evvel terbiye sahasında çalışkan mütehassislar iştirak ettiler. Video bağ vasıtasıyla ise Rusiyanın çeşit regionlarında bulungan İslam dini hocalarına da mektepten evvel ruhi terbiyedeki prinsipler ve usullar mevzusunu öğrenmege de imkan verildi. Bu yerde hususan mektepten evvelki 3 ve 7 yaş arasındaki balalarga İslam dinini sevindirmek, dini terbiye ve ahlak prinsiplerini aşılamak mevzusunda nasıl bir yollar, nasıl bir metodlar kullanabiliriz gibi meselelerge adayımız bugünkü mevzunu. Memleketinin en yaxşıları 2018 senesi Qrim çok kvartiralı mesken evler kuruluvu boyunca ilk neticelerini gösterdi. Bu haqda Rusiyanın Quruculuk Vezirligi bergen malumatından belli oldu. Bunun beraber Qrimda eksploatatsiyaga kirsetilgen meskenin miqdari keçken sene komşu regionlarga baqqanda azca oldu. Şehir abadanlaştırılığı Ahmedjet'te Kuybышев meydanındaki yer astı keçitini hep abadanlaştıralar ve yaraştıralar. Okence ve onaytlıca oldu, endi kalabalık yaratkan ticari noktaları yok. Olar Fevkulade Vaziyetler Vezirliginin kaydelerine uygun degileken, şimdiki vaqtta keçitlerdeki işler devam ettirildi. Yardım kolumuzni uzatayıq. Beraberlikte biz insanı kurtara bilemiz. Setler rayonu Ruzbegazı koyunun 35 yaşlı sakini Zarina Osmanova endi bir kaç yıldan beri ağır hastalıqnen köreşi. Böyle alda birimiz yardım bere bilgenimiz aqtan evbetekilip hamız. 2 yıldan beri 5 balanın anası Zarina Osmanova rak hastalığından azap çeki. Seyitler Ahmedjet ve hatta Moskva şehirlerinde tedavillendi. Kimyoterapiya kurslardan defalarca geçti. Tamçılık ve yardımcı ilaçlar, birçok tıbbi vesikalar ve sonunda böyle diagnoz. Kan sistemasının hastalığı, yani çoktan çok miyeloma. 8 бутылок плевали меня за один день. Но я вам ничего не могу сказать. А улучшением я как бы чувствую немножко, но приступы бывают. Я начинаю задыхаться, я начинаю вся синяя бывать. И отказывает правая рука у меня. И начинает сердце хватать. Я боюсь, что вот как будто так вот сейчас хватит и все. Я пугаюсь сильно детей. У меня вот дети
видят этого, начинают истерик. Заринанын өмір арқадашы ресми шекелде ішке кіріп боламай, чүнки әр вақыт оның ярдамы керек. О көйде олған ішні бежермеге мечбур, бойле етіп пара қазана. Зарина есе 3-ші группа сақатлығыны алып, тек 4000 рублелік нефаха ала. Бу паралар атта тетхихатларға етішмей. Очень тяжело живется им. Пенсия у нее маленькая, вот. Как говорится, там 4000, это что на 5 детей. Хочется ремонт сделать, не получается, потому что все деньги надо на поездку, там, ездят то в Симферополь, то в Москву. Уговариваем, ради детей живи. Старайся не нервничать, не переживать. Старайся, чтобы ради детей жить хотя бы. Хасталықның огыну алмақ үшін әкімлер мақсус иләджіларны тәфсие етелер. 3 ай Москвада мечбури терапияны кечмек керек. Сонки сефер оны қадын тап октябрь айында кечкенеді. Невбеттеки курс bu айда бекленіле, ама Москваға бармақ үшін айлесінің парасы жоқ. Я хочу жить, да, я еще молодая, мне только 35 лет. Я еще хочу увидеть внуков, правнуков. Заринанын ән уйкен оғлу 15 yaşında, кенжесі есе 6-ны толдырacak. Оларынды вазиетні толу шекілде анлайлар ve elbette келечек вақыт аналары сағлам olacağına işanalar. А как вы ее поддерживаете? Мы плачем и бабайке звоним. Я Найку люблю, и я хочу, чтобы она не болела. Çok балалы ананын өмірі бізді мераметлігімізге бағлы. Первасыз қалмағанлар яш қадынның ve 5 баланың яшайышына ярдым етмеге істегенлер, экранларда көрген реквизитлер бойынша ярдым көстермелері мүмкін. София Шукурова, Асан Зивадинов, Миллет үшін. Кезлевде янгын юз берді. 17 инсан тахлие етілді, бір инсаны құртарып оламадылар. Туташев Туняван саба башланды. Конституция соқағында ерлешкен чоқ квартиралы евнің 3-ші қатындаки бір оданы атеш юқ етті. 826 пожар был ликвидирован на площади 16 квадратных метров. В результате пожара были уничтожены личные вещи, бытовая техника, а также предметы мебели. Причины пожара выясняют эксперты. К сожалению, при проведении разведки был найден один человек, который не подавал признаки жизни, и, к сожалению, он погиб. Кечкен асырда yaşаған Қырым татарларының аяты bu мевзуға бағышланған әсерлерінің Қырым татар медени тарихи мирас музейінде көрмеге мүмкін. Мұнда 20-ші асырда yaşаған ve ижад еткен ресамларының сергісі açılды. Оны Крымская палитра деп адладылар. Сергіде 4 ұстаның әсерлері тақдим етілген, олар үшін бұл сене юбилей сайла. Мевзуны Айшы Шулакова девам етем. Eski soqaqlar, cemiler ve dülber manzaralar. Bu resimlerde halkımızın zengin tarixi aks etili. Ekspozitsiya Abdurifi Abiyev, Ahmet Ustayev, İrfan Şemsidinov ve Fevzi Recepev'nin işlerinde ibaret. Bu yıl onlar için юбилей yılı. Çeşit üslupler, dünya bakış ve resim sanatının tekrarlanmaz usulları. Lakin onlarını tek yekene şey birleştiriyor. Ressamlar 20. asırda yaşap icat etken ediler. 20. asır mutlak bizim milletimiz için pek zor, pek mürekkep vakit idi. Ama buna bakmazdan bizim ressamcılık sanatımız oldu. Bu Abdurifi Abiyev'nin işleri, ressamның taqdiri ağır oldu. O maxsus bedi tahsil aldı. Moskvada okudu, Parij'de ise tecrübesini arttırdı. Kırım'da Avropalı manzara resim mektebinin inkişafına büyük hisse koştu. Lakin sürgün etildi ve biraz vakittan son ilak oldu. Ressam vefat etken son onun ömür arkadaşı resimlerini saklap kaldı. 44 senesi Mayıs'ının 18'inde evden toplanıp çıkmak için sayıvlı dakikalar verildi. Ama buna bakmadan Abdurifi ağanın sadık ömür arkadaşı uzak yollarga çıkmazdan evvel onun resimlerini yanına aldı. Halkımız vatanға avdet olunu başlagan son Kırımға ustanın resimleri de kayıttı. Munda Kırımға kayıtkanda antresolların içinde taptık bu hepsi resimlerin. Olar öyle müşkül derece, vakti o kadar çok geçti. Son kızım getirdi, torunu getirdi mında. Mında sağ olsunlar, restaurasyon yaptılar. Mında pek güzel hepsi. Kırım palitrası 20 resiminden ibaret olgan sergidir. Bu manzaralı ve grafik eserler keçken asır aqta malumat taşый. Мне на этой выставке очень понравились работы Ахмета Устаева. Очень близки его пейзажи, потому что они описывают наш регион, наш Крым.
Кырым-татар ресамлары бірлігінің рейсі Ирфан Нафиев Февзи Реджеповнен шахсен таныш еді. Айтқанына көре, о истидатлы уста еді. Оның ресімлері чешет дәрежелі сергерлерді тақдым етілді. Оның иджат етмек істегі есе іч бір вақыт сөнмеді. Ресімлері пек мерақлы еді. Усталық тарафындан, ренклер тарафындан açıq bir qaralı renkli işleri yok edi onun. Hepsi insanın gönlüne yatkan resimleri de. Bu ise İrfan Шамсидиновның esерleri. Оксюз қалған evler seriyasına kırgen resimler vesikalı filmni andıralар. Resam Kırım tatarlarının mimari ananelerini ve esas çizgi olgan, yani inşaatlar etraftaki tabiatnen bağlı olganını aksete. Bir resimde tarih sezili. Память о нем, я думаю, у нас сохранится у всех, потому что он был один из выдающихся представителей крымских татар, человек, который никогда не забывал свое прошлое. Kırım Palitrası adlı sergi Kırım Medeniyet Nazirliğinin kol tutuvu ile ötkерілі. O martın başına devam edecek. Ayşe Şulakov, Vladislav Kravtsov, Millet için. Adetten tış urbalar, pırnıçten pışırılgen ananevi yemekler, yakınlar ve suysuplarnen kaydetilgen bayram. Kırım koreysleri tantanalı şekilde yanı yılını kaydettiler. Bu milletinin adetlerine göre yanı yıl bayramı 15 gün devamında kutlana ve en büyük tantana dep sayıla. Çünkü bu gün koreysler en mühim adetini, yani büyüklerge hürmet bildiruvni kaydettiler. Главное обычай, да, это то, что наше поколение дает почтение, дает уважение к старшим. То есть они, наши дети, да, они бегут к дедушке и бабушке и делают утром глубокий поклон в ноги, выражая свою почтительность и уважение. Потому что семья – это самое ценное, что у нас есть. Вот. И благодаря нашим бабушкам, носителям нашей культуры и наших традиций, вот, мы можем также воспитывать своих детей. Поэтому, а родители, конечно же, бабушки и дедушки, они в свою очередь дают подарки или денежки. Fillerinin çıkışları Mescitinin merkezinde Almanya'dan kelgen gigant hayvanlar şov gösterdiler. Olarının reberi Görtner Kurantasının bir akrobatıdır. Şerlilerge Hindistan fillerini aşatmağa ve olarının fotoresim çekmege imkanı berildi. Tafsilatlıca malumat Sultaniyesi Takayvan'ın levhasında. Şehirde kalabalık, filler mında kun olmay. Onun için egzotik hayvanlarını görmek maksadının çoktan çok şehirli toplandı. Gigantlarını şehir meydanına Alman hayvan terbiyecisi Alex Görtner çıkardı. Eki Dilber, Indra ve Beyba memnuniyet ile şehir sakinlerinin tanıştılar ve lezzetli aşlarını aşadılar. Я в восторге просто. Я первый раз потрогала слад, теперь я обязательно хочу на нем покататься. Просто миссия. Çok tonnalı Hint filleri akıllı ve hikmetli hayvanlardır. Onlar Hint, Fransız, İngiliz ve Alman tillerini anlaylar. Marifetlerini tez ezberleyler ve ağır işe dayanalar. Hayvan terbiyecisi Alex aytkanına göre onlar duygulu ve tez korkak hayvanlardır. Aşamağa da seveler. Bir günde onlarga 1,5 tonna aş gerek. En ziyade onlar şekerge kuvanalar. Самое важное – это сено. Каждый кушает по 80 килограмм сена в день. Еще получают 20 батонов в день, 20 килограмм морковки, 20 килограмм яблоки, 20 килограмм свекла, морковки и кабикорн еще получают. Fillerinin endi Görtner sülalesinin 5. nesili çalışan. Bu iş tesirli sevgi vakayasından başlandı. Alex'in kart dedesi sirk akrobatı Hindistan'a barıp filler terbiyecisinin kızının tanış ola. Dilber kızını seviye evleniye ve Avrupa'ya onu fillerinin beraber alıp geliyor. Şu vakittan beri onun ecdatları fillerini terbiyeli ve gelecek nesilge bu yerini yetkizeler. Весь жизни я вместе. Мы 5 поколений занимаемся именно слоны. И они получают как мои сестры, вот так. Hint fillerinin Görtner ağa kardeşlerinin sirki bütün Avrupa'da gastroller berem. Ama Kırım'da Kaleidoskop Желаний programmasını birinci sefer gösteriyorlar. Hayvan terbiyecilerinin ağır işinin neticesini martın 3'üne kadar görebilirsiniz. Впервые в Крыму индийские слоны приехали из Германии. Такая добрая акция, когда к слону может подойти любой ребенок, любой наш житель. Задача, которую мы поставили, она свершилась. И вот эти чудесные, прекрасные слоны, которые, помимо того, что они красивые и очаровательные, они великолепные артисты еще. Поэтому надо прийти посмотреть. И они в нашем цирке, у нас в Крыму
и цирк вне политики. Индраве бейбанен бірлікте цирке деве ат Япония айванлары да келділер. Бұндан да ғайры Қырым сейіржелеріні Дарья Костюк реберлігінде уникаль саналаштырылған лейхада айритті қалдырajak. Султанис Такаева, Магомед Нестуров, Миллеті Чун. Шымдылек бұл мәліматларынан эпосы кележек қаберлер программасыны қачырманыз бозылы олыныз.